Hills mozo vezosi chibai keima Mary Hongsain kahinlim uve amasan tusu thumakai veu hite Kukizo chaten separation day tauna ni khoa ninu Mipi Lunglinglao hon Kanggui Town nga Nidan phabep sunga Anchang le Thao anachochai-u Committee on Tribal Unity Kotu Togo Noya Thazing August Nisim Thumjun Masanga Remembrance Day Kiti Tua Separation Day Tia Kihe Kumsangni le Somni le Thum Lapul Nisim Thumnya Meitleite To Kukizo Chate Kihen Thingna Nikho Chu Sadar Hills Kamkai Kukizo Chate Chen Namunzo Sia Tauna Nikho in Ananituvin Ahi Anikho chu chol nga anikho Sunday ahi to thanin angayin sumkolvei no ho anakikhain nato kholji koiman ana bolpun kotu thupon dungzuin ama kho che a mipin taw homna anani uvin ahi Cycle gamkai zangnoi wang kho azong kuki inpi cycle gamkai thupi dungzuin jingka ho khom kingo na separation day nit na zong anani uvin ahi Zingka ho khom na kingo na khusung mi ten pan alasu ukeyun separation day to kisaya taw na bidoy kipi nam lamkai hon kita ata le hang santa a pan ala thei na diu nam sunga kilungto na thei ding le atuma ki vai hom na separate administration mu na thei din lungil ta in taw khom na ananejun ahi Kuki inpi cycle gamkai thupi dungzuin cycle gamkaya akho a aphat hom to un guitan lo taw na zong anato luvin ahi Alangkhatna Phaizang Baptist Church Sadar Hills Munazong Town na Lolin sa Pathin Kiti Thupi Noya Kotu Vice Chairman Amang Jongloi le General Secretary NS Gangte Zaunan kilomta in nila ho khom kingo na separation day nit na zong anane uvin ahi Kingo na chun Kotu Vice Chairman Amang Jongloi chu thusein apangin Kotu General Secretary NS Gangte makainan candlelight vigil zong anane zuvin ahi Separate administration muna ding namsunga kipum khom na le kingai lut na ding gamgi nga kukizo village volunteer hoding chule namlamkai UPFKNO Kim KZC chule adang zalhang kiloi khom hodin zong mipin taw khom na anane uvin ahi KSO Sadar Hills Inzong Amaho Administrative Office Kangpopi District Headquarters muna candlelight wa na le amulem sa ho zana pi inazong anane uvin ahi Thazing Nisim Lijun Kangpopi District Headquarters a Dukanlin ho a Superfine Anchang Mipi Lunglinglao hon anachochai su utawi tin thulut akimun ahi Economic blockade umding ahin Mipin ne'lecha akicho kholun tia social media a thuthang khatzi a Mipi Lunglinglao na sangta ana uma Dukanlin ho a Superfine Anchang chu anakichu tho zengu ahi Hitia Mipi Lunglinglao ho Anchang akichu tho zengu thil so zo chun nila alamin Anchang manjong akaltai ti thuthang zong ana umkinin ahi Hichitothon chun Kangpopi Town Committee in Kangpopi Youth Union ho angan si tothonin KYU hon dukan ho vilna anezun koiman Anchang man akal sa theilo din ga na anezun ahi Alangkhatna KTC a kon thulut kimun aseina a lampi si zi hi hen ipi zi hi zongle Kanggui khopi sunga dukanlin hon mipi ne khop ding Anchang akwai ning jingdiu chule aman zong koiman akal sa theilo dia ki seisa ahin hichi thupi to ki kala thilman kalsa akimat do le achung thu khota a ki seiding ahi ati Kukizo chate dia ki thang atpi umta khatna tunai cha a ki khumkha Nagaland State na Lining 47 Inter-District le State Badminton Championship 2025 a Saina ne Wall of Kangpopi tiazong ki he ta chanu kim khongsain under 19 singles le under 19 double mix a champion anala agel to thonin gold medal anasang kitan ahi Ta chanu kim khongsai te hi boimasanga Imphal khongsai venga anapansa hi vin Manipur mina national level chana kumchapanga anekichem do ahitai ahin Manipur boina zova vengtha Kangpopi muna hungal jam ova Manipur mina akichip thei ta loje a NOC akila a Nagaland State na kichem ahitai Badminton kichip na a thip na sangta nei ahi to sonin national media hon Saina ne Wall of Kangpopi ti chanin anaminvo un ahi Tujung ahunglo thin na chunga thazing nisim ni chun Kangpopi Badminton Club hon Kangpopi District Headquarters muna vailun na le kipa pi na ananeyun kipa thilpi zong anapevin ahi
Hichi kingo na jun lalboy hang sing Vice President Kangpopi Badminton Club in kipa thu seina ananezin lalnew haukip Honorary Secretary intil kho na thu asezin tonghen kip gyanin chadon khom na din tawna anamangin ahi. Hills Mozoto Saina net wall of Kangpopi ta achanu kim khongsai ke holim na chomcha anavew hite. Tuchung Nagaland State na leaning inter-district and state badminton championship 2025 under 19 singles chule under 19 mixed doubles champion Hinla Sena Newal of Kangpopi ti azong anakihe ta achanu kim to chom cha holim na ananeyo hite. Ama sa penin nang ma thu them khat nei se pi the diu ham. Kay min hi ahile kim khongsai kahin December 3 le 13 kahi de ahin kanu min hi ahile hoichang kapa min ahile jang kholim tutua hi vengtha Kangpopi ward number 3 ak ume Tuchunga gold medal na hin muna tournament hi ipi tournament ham hoilaya ham them khat a details na hin sepi thediu ham. Tuchung tournament nahi ahile Nagaland 47 inter-district and state championship Jumua aumin kay under 19 singles le 19 mix ka kichemi. Ibola Manipur state na kichim lawa Nagaland state na naga kichep ham. Manipura boina omja Imphal kichi thailo za chu Nagaland na NOC ka kila ka kichep nahi. Badminton hi iti apat na hongki chepan hitam achule ipi inspire na hin ball ham. Kumgup apat badminton kong kichepan ahin kanule kapazong anakichemin anunghan kazui na in kong inspire ahi Mabana ipi togon na nanayam. Tu kumahi Northeast Zone Championship National Ranking Chule National Championship kachidi ahi. Professional badminton player hi theina dinga nang tabanga badminton ngai sang khang tha ho hi itilam dola natil kho no mem. No pain no gain, never give up, just enjoy the game. Okay. Congratulations once more to you Kim. Tua ikihopi uchu Sena Nehwal of Kangpopi ta chanu Kim khongsai ahin nun hoi ngai lut Kangpopi. Chamnale ki gol chat ding bidoy neyin 16 Assam Rifles Hon Tuni Shazing Nisim Li in Kangpopi District Headquarters muna Peace and Friendship Men Volleyball Tournament khat anapantavin ahi. Hopi sunga tilkigong ahi toshonin Kangpopi Youth Union in vetla anale kithopi na ananezun ahi. Hichi tournament hondo anakingo na jun Colonel Sandeep Sharma Commandant 16 Assam Rifles in Pan Alan Zathang kiloy khom na phabep lamkai cheng zaunan tournament hondo na ananezin ahi. Ni phabep sungchi thading hichi volleyball tournament ahin Sadar Hills kamkai sunga team som thumleni in Pan Ala adiu ahi. Tunya inaugural match chun Motbung team in PMA Kangpopi chu set thumin anazovun ahi. Hichi tournament na champion prize hi dangka sangsom thumle trophy certificate chule medal hitting runners up prize hi dangka sangsom ni le trophy certificate le medal hitting best player of the tournament in trophy certificate le medal asanding ahi entry fee hi free ahi. Akum kha na kingunting Kangpopi District Administration in Pan Aladin akisezin ahi. (15-22) Tuchunga volleyball tournament pasala ki ball hi
16 Assam Rifle hing bunga pa makai na ki bola hin ichi KY yun ki sweep mai hin he ichi volleyball tournament hin tu chu hin kum shot ta kumni wall set hi ki chip goal se langa hin district sunga am ta pon ate adi di kampo pi town sunga anum khalo hotan jong la tu chunga hi 16 Assam Rifle hon ite bang hi an ball hi KY ho ko man se wa KY yun amun jang ho ki gun pi tiếng lệ suy bị mày cho hình hình cái chuyện đó hình team som thum lên đi từ vòng hồng gia vin tunia cái pana hình tunia pana ni thum từ vòng hồng cái chuyện điều hình cái chuyện điều xe thân om ta lệ cái chuyện goal xe ta sa suy rồi exercise âm thanh nga cái gong hình cái chuyện hoa dòng lút ta nom ta cái chuyện đừng vào cái vài giờ cô na team lệ nghe na kinh Indo-Myanmar gamgi a border fencing ball nadia kitung khom phabep melhet lohon ana atan uvin ahi akitin hichitolhonin more police station a case jilut hitai akiti SP Tingnopal Rahul Gupta IPS Makaina a more police station a OCMD Salaudin security team phabep to border fencing ki ball nading mun phabep holna anei nawa Tingnopal district hopsunga India le Myanmar gamgi a pillar 76 le 77 ki kah'a border fencing ball nadia ki tungdo home som lenga ki atan ho chu anamudo u ahi geldo thei khachu border fencing ki bolding le free movement regime ki la ho hi thingthlang mi ahi dia Manipur nagaten tin le ha tho a ado dal uwa achen nagam ho a zong ki phinza chom chom abol zingu ahi Tamenglong gamkaya go hazu ze in mundampi munjim a umin gamsung nasata in atong khatan ahi akiti Tamenglong district headquarters a hypo zadonang bazara zong landslide a umin bazar mun phabep asusin athi amang akitong khawang a umpon ahi Emmanuel Baptist Church le main bazar ki ka azong landslide a umin lampi atingtan hilin ahi akiti Go hazu ze in Tamenglong gamkai kolphemeiwa azong asin hiji thu ki phon janin agamkaya kolphemeiwa simphat ahi hi ilaizin ahi